Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Huye umugabo akurikiranywe kuri umusore akamuca ugutwi ndetse n'umunwa. Mumeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Umugabo w'umurenge wa Kinazi mu karere ka Huye akurikiranywe icyaha cyo kuri umusore witwa Nambara Emmanuel akamuca ugutwi ndetse n'umunwa. Uwo mugabo w'imyaka 36 y'amavuko akekwaho icyo cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake umusore bita Nambara Emmanuel w'imyaka 27. Icyaha cyabereye mu mudugudu wa Rwambariro mu kagari ka Kabona. Icyo cyaha kikimara kuba kwa 28 Nyakanga 2021, Nambara yashinje umukuru w'umudugudu wa Rwambariro hamwe n'ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu ko bafatanyije n'uwo mugabo kumuca ugutwi n'umunwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rubata muri yombi uko ari batatu kugira ngo hakorwe iperereza ku cyaha bashinjwa. Bakoreye dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ko iperereza ry'ibanze bamaze gukora ryagaragaje ko umukuru w'umudugudu wa Rwambariro n'ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu nta ruhare bagize mu guca ugutwi n'umunwa Nambara, ahubwo bagiye kumukiza ari kurwana n'uwo mugabo ubwo basangiraga inzoga. Ati mu iperereza ry'ibanze twarabafunze bose uko ari batatu barababaza, ariko umukuru w'umudugudu n'ushinzwe umutekano bahakana ko batigeze bakubita Nambara, ahubwo ko bagiye kubakiza we n'uwo mugabo kuko bari bari kurwana. Hanyuma Nambara nawe yari yabanje kuvuga ko abo bayobozi aribo bamukubise ndetse n'uwo mugabo akabyemeza, ariko nyuma tubaza uwo mugabo avuga ko yabeshyeye umuyobozi w'umudugudu n'ushinzwe umutekano ko ahubwo ari we warumye ugutwi n'umunwa Nambara. Akomeza avuga ko Nambara n'uwo mugabo bafitanye icyo bapfana mu muryango, bakaba bari gusangira inzoga baratsimbirana. Ati iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Nambara yari afite icupa ry'inzoga mu ntoki, we n'uwo mugabo baratsimbirana amukubita icupa noneho bahita barwana, amukubita hasi amuruma ugutwi n'umunwa arabica bivaho. Ubu niho iperereza ry'ibanze rigeze. Nambara yaba yaragiriwe inama yo kubeshyira abayobozi. Dr Murangira Thierry yabwiye ko Nambara yabajijwe avuga ko yari yagiriwe inama na bamwe mu bo mu muryango we kuvuga ko ari umuyobozi w'umudugudu wa Rwambariro n'ushinzwe umutekano muri uwo mudugudu bamukomerekeje kuko ngo aribo bari bafite ubushobozi bwo kumuvuza. Kugeza ubu bose uko ari batatu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusatira mu karere ka Huye mu gihe iperereza rigikomeza. Nambara Emmanuel we ari kuvurirwa mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake gihanwa n'ingingo y'121 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamwe nacyo ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'500 ariko atarenze miliyoni 1. RIB yibukije abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa akora cyangwa yakoze icyaha nk'iki cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.